dim di po. Ecolen. Guwahati Ecolen. Water evang lo yadi. Water park do Ecolen long di. Nang tumta nang jui no Ecolen long mama nang jui je tumpan. Nang jui dame di. Ki jui adim nang me ojo. Halata water slide lo yo di po. Water slide topic yo. Water slide. Mama, I changed my mind. This one. This one. After this, that one. Yes. The highest slide. Jo area the picture. Jo munir ta do picture. Ah. Locker room lah ya. Children's room. Ada water slide lah ya. Itu naik bang lah ke. Nang li tunta nang juinan lah ke. Somar lah ya. Oh, jala puta ya kethe tumpen somar tumpan lah ya. Kicu ya tim lah ya, lahayan ta sob Ecolen long sai de. Swimming pool ta pala. Paglang mo de. Yes. Oh, ja, lai ta ja. target apa ta do? Oh, target ta tim la da ke kicu ya tim sai de lah ya. Ke sky train lo hido ya la ke sky train la ya aprang sisi chetap Ulo ke spider house scary pig majok ta dam hai he doi ma majok ta dam hai he here meme jo sob ke chu yatim sai de la ya ini ngarong meme ya kicu ya tim lang me pik pik ini tanon si fast lang ke bang mas mana pun klo tu ki non munit nang jeng sai ka hap pen ke entry lo ke entry long ta munit to pik ke che jeng der ghonta ni ki tum ta ke che jeng na la si un bu te ta prang si bang ni ta prang bang a leng kom set ni ki tum ta usmar en mat asa po derik jet lo ama sa po tiket long ta pa line tun der ghonta ni hong ang kok lo non si vàng gom lang ya non si vàng gom lang đặt ta swimming pool rồi ya đang slide ta do ya water slide do ya ocean tak lang na din rồi ini ngarong meme ya ocean đang ching lu ocean yes ocean ya ini ngarong meme ya la ching lu la sinang li tumta nang chui ikta me
Mar pen family pen isining chiparong adim lo dakta ningkan isek pen ipong ke wang ni sky train nan ye stop adim lo laga tata le ya tak do bang lo